Mentah ka step ngadan hane po tanah. Dan mentah ngadan bandai sipo nang rian. Mentah ka singing ni election nang riat. Te mentah ngadan nelunti ya trekking. Kini si kemat cenga kini ki paralog. Okey tah mentah ni election nang riat. Pek kini ki paralog cengi. How are you? Fine. You are from? India. India. Which state? Gujarat. Gujarat. You? Gujarat. Gujarat. What's your name? Kahan. Kahan. You? Aran. Aran. How do you feel when you're trekking in Orient? Good. Hello, you are from? Gujarat. Gujarat. Wow. How is your trekking? The mixed feeling. Mixed feeling. Oh, When we were going down, it was amazing. When we are going up, little bit difficult. Yeah, it's tiring. Going up is tiring. Okay. Coming down was easy. Oh, it's first time for you. Yeah. Okay. Okay, nice. Still your journey. Tay đây nó đen. Cái đây cái krong. Fine. Fine. How is your trekking? It's hard but enjoying. Enjoying. Okay. Nice view. Okay, you are from? We are Gujarat. Gujarat. Okay, nice. You? Ambulan kene. Kada fishim si sempit. Kene. Ha. Kasyong jing kiau beriu. Lada jengkes 10 kilo kada fishim. Karena 10 kilo. 10 kilo fi dang sting sawajar ye. Ye. Lada 10 kilo fishim sahaja. Kana gonne sangut ne. Bak ya du ane sis pak sunflower gidan ne terus. Terus Kamu katar kamu lak sipau seneng apa iban. 10,000 senang. Oh, ngicat bau daun air deh. Beriu. Daun nate. Kamu tibak sangut. 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 Kamu kawasu babun bafi bak kana saya kador bafi belum majoriti besit bak sini kana haja. Bun be biar bak san riu. Ndo haja. Hi. You are from Bangalore. Bangalore. Okay. How is your trekking? Amazing. Amazing. Don't miss Rainbow and Blue Lagoon. Oh, both. Both. Rainbow and Blue Lagoon. Yeah, you are very strong. Okay, bye. Bye. Untay dah ni kapok nang bekot kanang temai. Yes. How? Ngapo ni apa? Nang temai. Hi. Kêu như ốp yang kesini nong lihat. Ngapa ya? Hai kongkong. Dari sini mo? Wah itu. Kerja kena. Sekali. Visit Kayem. Taksi dan hang nong riat. Entai lak pe hang nong riat. Hang ni ka restoran. Paju apa di homestay. Jogi malong. Di mentang ni di Shashwa. Hadi nang tu ngisi apa lagi jingki ke station ni. Đang đặt nè ticket counter. San nggak bahaya. Ini sim tiket mentagin lagi saya double decker. Ini kan ngut kenteng ngut lai deh. Hi. From Malaysia. Rainbow phone. Cũng được biết nhiều mê sẽ quay sạc sạch sang plieng. Ini lah poy syak syak you. Apa hak syak simple. Syak sim plieng. Kapis ang hak nang way kumnom tu.
Rainbow Fall. Mentang lapoy hari kak syait simpeling. Te kami ikut ke Joko Fall ke Rainbow Fall. Baik. Abang, awas nak benar rumah pemit susah ya. Kena sim. Ha? Ispa. Ini dah direct jauh kan. Fish bin ni. Lupa kamsung. Kau ini. I have right. Perlok mentang idan hang ni ha kan ka. Baki ang sini ka blue water. Ini perlok di wan lang kimut pan jingi hang ni. Blue water. Di pinang jingi ni em. Pinang ni em man jingi. Lo pinang ni man jingi. Ta persang lah life jacket. Hey. Teh life jacket. Ate. Mana? Tight tu. Au. Kita perlok lagi sai. Okey. Sini. Paralog ang ning na po ng Riat. Tay way nakitry jud kita homestay, hang jud pon try jud kita dukan restoran. Seril homestay. Kakate ngayo Seril homestay. Ya kata tinggal melakukan batay kan ng kami jisni tang walong nilai balari utang. Ya ako bagi dan homestay mangi ada sepuluh isdang. Ni pada homestay hang no hanurut pada. Ka korban ada kan gerang rilis utang homestay. So bagan dari homestay bisa ditentang di bed and breakfast. Thì alam urim thì wala ding mudang website dari siya daw kau. Setenat. Ibu ka homestay bat ka babs na day, malong. Ini ay bang kasih itu di Khadi. Lega self service but unlimited buffet. Oh mama, kamu dah ni kadan kadan dik siang ni dalam podcast. Kamu kan itu siap tu. Masih more or less life oh. Live oh. Kana nak biar kita nak iwan kita hu. Ansa pro. Oh, ini ya saya dan kerukuran tu khasan wal agungan life home kemudian. Lawan pula pada ni dari kita timat ya. Sebenarnya nak bagi wandung hanya pot norian, nama istri orang nak panggil Jofi, itu depan Jofi, tinggi semua musingan, semua perlok, tinggi semua jalan yang berada. Kalau ada kecil itu bagian beribana, jadi kalau tinggi kumki yang semua pahapan ni, kita buat yang mah, buat pinang bet yang nasi keraj, pinang pah ke kamai ke tempat itu. Mau sibun? Hulisban malam. Sibun le pilih wan kai musingan ini. Hajar. Jadi, tema biru dan ya bahagi kam kejam ni apa dia. oh mama, bet sini kita nak pergi di perlok mau nak ni. Ini orang. Next game, film dia klik banja subscribe, kita channel macam ni. Please, Bayar nak subscribe di channel ini.